再来看南美洲的国家秘鲁的首都有一面墙围啊，过去的历史有隔开好野甲善食人的意思。有人认为讲有严重的歧视，所以提起诉讼。官司拍4档怀疑最近认定讲这面墙有歧视的意思，违反宪法，所以要求爱拆掉。 我出土掰开一片土石，拆除工人徛伫围墙两边，用工具甲墙拆掉。南美洲国家秘鲁的首都利马一个山坡，有长数公里的围墙，原本是北控年代用来阻止当当时的秘鲁叛乱组织公开道路、下区偷窃、抢劫有钱人的社区，掩过后壁煞互当作是分别富人区甲贫民区的围墙。 10月当前，佮一直设伫加长，互当地的民间组织批评围墙有歧视的意义，号名号做“铁脚之墙”。 Discriminatorio, ¿por qué? Porque como peruanos que somos, yo creo que somos uno solo, ¿no? Pero ya al dividir un muro era como si estaríamos en otro país. Ni en otro país pasa esto, pero... 这个围墙最后拢总长4.5公里，悬3公尺，部分墙的面顶佮设置会车人的铁丝网啊，引起平民社区的居民不满。4人前向法院提起诉讼，经过4档的官司，宪法法院作出判决，认为围墙有歧视的意思，违反宪法，下令拆除。 Están empezando a retirar el alambrado de púas, es inconstitucional. Es inconstitucional porque afecta el libre tránsito, pero además lesiona la dignidad de los vecinos, tomando en cuenta que se trata de una división de límite a límite, ¿no? Y que separa a dos grupos o sectores sociales que no deberían existir. 过去德国幕府辟令围墙，甲规个德国分做东德甲西德，一直到1989年才拆除。所以秘鲁的这个围墙嘛有秘鲁版本辟令围墙的名。南美国家的贫富差距真严重，一趴上好家的人占有地区财富的41%，其余99%善食人只占59%财富。所以就算拆除这个铁脚之墙，短期以来嘛真歹改变这款的社会状况。公司新闻台是董炳玉。